Nakitam jay kanakan ni Maria jay daya june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong dadyang kal. Jay kulot kun atidug tibuok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, yung san ko at type angkal. Na, tabay mo kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko angkal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak ka may bagay kang kwa na. Nanumuak la lalaki angkal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay tiday niya babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't angkal? At umod dagiti natataer ngam siyak dito'y Una, ngam nangasawa na amin din. Sigalat baro ang natairan anabat batay. Hingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak angkal. San ko at type? Nagkapoy day diya akanakak. Iritretok diya napintas akanakan ni Maria. Hindi nakakayatan. Apay, balasang payaya day dya babae. Hun ka now, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka nupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-bay amano, di na kayat. San nakit ka no ataypan, kat nakapimpintas day diya babae. Nagpudaw. Nalabasid niya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas diyang ag-short pan, bagbagay na. Anay ko, apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikasta ngay tsuraamon. Oray ka lag kidam-kidam mamang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ibadlaw mula pagpampantasyam day jay. Ni Mima mo, naira namot laan nagkirima ka. Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya ak. Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gumsak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pa'y lang aging gaita ti ropa day diya kanakan ni Maria. Unay mo nga minapintas day diya babaeng. Nay dumduma ti ginapintas na. Makapaawis rik na. No baro akla ko maarmag day diya babae. Ngaman yan, tanda mo kami nasawa kaon. Padasik kumamot ti ag-checks. Mabutengak mo. Tigre mo ti asawa kung agimon. Hay, agkapoy-kapoy tumaday dyan ni akanakak. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gan ko ana. Tapno da pambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, tikas ta apurmam. Kas kalalalaki, tikas ta ngay turam. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, ada iritokin ka si Naida. Napinta sa balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya't tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na uti kaya't napakirelasyonan. May, ada ka magam dito store Bernard daw. Maya mo tisisik kawilam dito eh. Pampangin akman, tatabir tao. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mong di napintas abalasang akanakan ni Bakit Maria.
Ngayon, Tata Bertaw, nagpintas nga rin dyan. Kursunada, ng mabainak nga garam. Di naklaya di pagan ano dyan. Ta sa anak agwapaw, kun nang duda. Ay soso, tumaer ka no agdigos ka Bernardo. Ha? Kas tamang tiimbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon di nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panaggriknam lang dayta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na panglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wen, no kayat mo, hikan ka iti bang banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no adda bayad na ura sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyogin ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan mo napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkag digusan. Sa kan to umay jabalay, tay kan kay ti pagbarom, kan bangbanglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta ited mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ka ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Un tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan nakabastadan dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dya lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Un ngagpaisaw tata Bertaw. Saan ka abak nang? Imbag no kaya na ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makamuking ka Bernardo. Siyak ti mangyaram keng ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak ta mabain ka no. Ha? Bala sumrag kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwan tata. Ala nga rod sa nabali tadanda ni Malpas day Chayan. Agis ispin laengen. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog Bernardo. Naiturog ko man ngagpaisaw. Makapaturog man nga mintaguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka, kababain. Apay, di penalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo nagbayag mo garaw. Nagawid aksapay tata. Ayaban dakto na dan ni Mary Jane. Ay, sana. Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensyakan. Nadisturbo ka. Siyakti agki daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan, mate? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, tata. Kwa.
Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay keng ka. Kaya't nati makigayam keng ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayagmatan nga kit-kita tayo di istorno ko, ha? Yun nga raw. Diyak man amaw. Namababain mo tangging ka. Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangid keng ka, Mary Jane. Katuan, day talaga yam. Awan problema. Ken damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan no biyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawanak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo keng ka, Mary Jane. Daytoy man, oh. Oh, Ni, nagadumot ang chocolates day to yan. Ginatang mo, Bernardo? wen, ginatang na, Mary Jane. Oh, amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Hey, sikan Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastat isang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo de Cape. Ay, paborito na daita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Naggapuam. Dito star, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kayat kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kantap no saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan kastati ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko keng ka. Narigat may pilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Bertang. inak manan yaram ni Bernardo. Mapan mo yara ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay iti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na yun. Ibusam matibang banglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kastaw na purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam mi jay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan anong mo na dyan ngay. Agaramak baka pa. Nita. Ay, api ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Ano ko? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong gangga. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang, dayjay. Panubok na lang dayjay gangga. No talaga mo't laan ay turo ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namlamakin ko na. Sumapulak ka no iti sabaling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di,
agrobot ka. Tamapantay di balay da. San ka maupupay adagos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga ro, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapno adda kadwami. Areglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talaga yam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, jakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno sa anak akagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga ron. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jenwang kong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jenwang kong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat napapatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Pero, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan ngayan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Ne. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimwarte kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan me. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinarami jo kini Mary Jane. Ha, abay. Adda na ibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. Adda nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay, tinarami jo kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay ija ka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga road. Ay sos, amangan no makataanon kini Mary Jane daytoy. Nabartek ka no nga din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, gusto ka din Di ka lakbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyagawan, kat nakita ka mismo iti CCTV. Impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak Bertaw. Kat makamuka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Adda ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan kwa na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Ag susukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manaon iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun tin inted da jay atoniken ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasim. Di mo kumapang namnamaen iti awan.
Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Aguli magkay kadilaang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na saya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakil ti kadbangak amakibiyangkan ka, ta anak ka ka nga road. Alangan na baybayan ka, jakmat kayat ama isagmak ka ah. Nag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Diyak mo Sweetheart mo ti inawag na. Kan agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't dayjay akabsat mo. Apay ngay kat ni mo't Tony ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony J. Baro a cellphone na. Anya, alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day dya Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day dya alalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanimanang linakot. Isa tila tatapan nyo. Agin inay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin na ilabyo tagayam. Nalabas kayo mat. Pati day ta ay labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga ro tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod Agabrod aklangan, tapumanawak dito yan. Tapnawanan ti sersermonan nyo. Apay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abaybayan? Ora saan ka agtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang tadi di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran nak, Tony. Diyak kayat asawan dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanyak. Grace? Kayat ko ti makatulong kan ka, Tony. Adon ti naititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamasapol ang subadam dagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabron. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpot ka iti adayom panunutom ni Tony a panawam dito Laglagi pa nga adon tinaitultulong na kan ka. Isupay gayam ti manggasgastos kan ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nak to. Nay, apay ngay akas ti ibagbaga manak ko. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nak to ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace.
Wen manang. Asino nga'y timang itulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. Saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony nga'y, di na kaitulod aya. Di na amo ti pa nagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no da kadwak nga agbiyahe. Anya? Sige, mapanakaw ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. Adda ijay likod. Sige, tay nakagpakadakan kwa na manang. Bukasta, nagbiyahin ni Grace, Lina. Uwan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito'y ginatang ko a merienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanmutan ni Tunay. Kunak numangal daw dito eh. Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mat ngami nakabsat mo. Di na mat ngami imbagbag at ipanagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngam saan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y lat sa pulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya't tila kaya Saan mat unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngam saan mat amadlaw. Kasla agtaw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko nam. Ay, kaasila ang nito ni no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasimat, nanang. Agyamanak, nakasangpot ka niti abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga rod. Kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tama pa niti dagos ko, Grace. O sige. Ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtair ka talaga. Nagpintas ka mat, Grace. At adama inilabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay di ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da ang cellphone na. Wan samantla ang ti pa nagselpon ko. Anya. Grabe matlaytan. At na mailiwakan ka no kasta. Di mo namaan ti awag ko. Ta stricto da ditoy kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani. Ang trabaho akmanon. Bye. Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Nagyamanak, nana. Ay. Maburing aki balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapaptiiliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwa, Tony. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyamanak, nana. Aywan, adayin sangpet ko merinda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan.
tawan mo't master kan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. Naamok la kuma kaya't nagayam tagbali na babaonen. Siyak la kuman tinangalakin ko ana. Ay kaya't naad ay jay, tanasingpot ka. Sayang. Agsapsapo la kita agbali na babaonen ni Jebalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nag-aawid din. Tapumakit mo tayo. Kumapsutay. Sayang husto kumano sapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mo't asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaonon na. Kasta ay kayat ko tanasingpot ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaunin na taga-playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipapabalay mo. Basta bumalay ka mo't dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nag-boring. Nangruna ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti orayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makamukan ko ana. Saan mo't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali damot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may saparikot. Tabinawalan da kanung ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inak agluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Unat, umayayon ti gundaway katata Grace. Ayun, kumustan dyan lakay nga ex mo? In black kun Jak kayata ng kasarita day jay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang ti cellphone ko. In black kun. Ala, sana bale? Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang petanta iti Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wen kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko. Ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Taas idag ijay ilimi ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo ti kasnyay kanyak. Agkakasakit yung bagbaganay ti chat. Ti panangisinan ng kanyak. Adyak amo ti rason. Uno makagapo. Kalpasan na. In black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagbasulakin ko ana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanyan. Nagsakit, Lina. Nagsakit.
Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di ka lang maasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Diyak kaya't tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta diyak kaya't ni Tony. Diyak kaya't ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Iso ti kaya't kapakiasawaan. Taag katahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasingpet ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasjay kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangandingay kenkwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kasla siyak pa'y kiti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti dayja a babae. Nakadkadlaw met ngamin a kwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabain nga roday di akapsat mo. Kalpasan ang nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Yung mga rodan, tayo pawit ko ni di Pilipinas. Tapag nayunan dati kwartata, para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Dahito eh. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumatan, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Nga rod. Ay na. Ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina, Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam liti balay. Habang bumaybayag, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mo't napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas ka, Lina. Main-inlabak nga rudang king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura, Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka dayt ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta.
No siyak latag desisyon, talaga nga aklonek ni Tony. Ha? Ngamin, at damot pa nagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat nga ay. Nasingpet-met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyo. Ay na anak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met jay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka dun iti nobyo na tagkasardat. Lukas na, aklunak nga rodan ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas nga rod, agkasartan lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ka. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman hakta inayat naklina. Ti ammo, awan namnamak ken. Nakaluto kan, Aryong, Lakay? Wain, kalkalpas ti lutaw. Manganta nga rudan, munya bakit? Ay na, nagbanglo mo talinoto mon. Umaya mo ti crispy pata si Data. Ala, aggao ka nga rudan, tamakantan. Sige, mabit lang nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkon. Nay, hapay nga ipan mo iti na kita. Adamo lamisaan ijay. Ijay tamangan, tanaprisko ijay. Napresko nga. Amam, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ija amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay, ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumakas kami pa nanang. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan ditang. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibaludan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagitipada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan wawan. Mapan ka man kididita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si Data. Mga takit din. Nagadong mo mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak nakin kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan ngamjay inanangay, nagalas mo ti ugali na. Ay manjak, jak kayak tikas di aklase ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na.
Bagbagay na ginagan na amonya. Nayunam la iti de ket agbalinan a demonya. Tila'y bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay, oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de jay nagan na tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Markaw, agring ka man. Markaw! Abay na lang. Agpaysuaya ada kayon kanido ng anak na dya susima. Wala lang. Makalawasan ng naklunak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Hangam day jay pay lang mo. Mo makaapak jay inana. Lalang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pagapapaan yaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid yaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ang kaslawan pag naknakman yaw. Pasensya kayo, niti ba nagsasa ko na lang. Para mo't ti pagsayatan nyo dahi daw Da kayo mo't ti kababain. No di yung sardengan ti kastang aramid yo. Kan paka-estresan nyo dahi ta. Naragragsak tagbiag, naawan kaapa nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day dya karuba. Ngalaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan na ni Duna ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpat may. Na respeto abalasang. Nasingpet ngam dya inana nga ay. Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni Duna mo't ti asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya ngagbalin nga balayan. Oray awa-awan. Kasano ngay Duna? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan may kalaysa. Tapno makadwa ka ni tiagnanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Oray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day ti rason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kastingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong batar aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbakin ni nanang ko. Isumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabalay tada ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasag to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon yang agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang ngam masapol nga ilaban ko ta ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatak ni Marco nanang. Ay, makamuka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo tada kayo tagdan na ni nana mo niya Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayaba nga ron ni Uncle Fredo Taiso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamuka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam.
Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa itubing ka, tadang gamamin na may pagakan ka. Tungpa lumamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nakdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo, nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa, mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakita na kabalasangan Makamu ka, basta nuwan niya timbagak isaw. Makamu ka ngag desisyon, adi nakmatladanggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susima. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa dyan nanay at ipakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Umabalin na yaman ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niya pagkinkinawatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin na yatta. Takarbangan da na ita. Suportaran tayo kidita. Nala, yung kagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigid mo pala na taguram kinimunya no daban. Ipagpagapom, ija anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa aglabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka mo. Tanditi hostaw. Di tamo ilakarubat ipapananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa am garaw. Tani aldawoy. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awam malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Tala. Orahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. ay ido na, nakitam tayo na labas itabistida kanhirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat mo tabado yo. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan mabalin anapimpintas ti bado ng umsyak. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ida di tarwaran. Makasabsab at di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan na labasit abistida. Nasaya na kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dito yan na. Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, apay di ka makawawa at aryaw. Ala, may baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw ti aldaw ti kasar. 18 nga ron ti mayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente iti da iti pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niya. Alawa na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan ang kail. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad.
kwartam aya. Damdamagak laang, si kakit dia, ang mga no ultimo parwad kat dawatam, ay agbain ka mo niya. No aramin mo di mo ipulagid. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na dayta ti pagapaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta na kita anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo day jay. Gumatang day ti ado aburyas at tarak nanda. Boreas nga mat. Manok titarak nanda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog ka gaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak mi. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata, sakbay nga agmenopause. Anyan, adayo pa iti panagminopos mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ah? Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna? At sa ngamin ng insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamatan ada kurso nadak anaga na kayat ko painagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min to nga agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anaga na kayat ko apainagan kun ko ada. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atit dugsa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan ta marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay. Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rug ngay? Asino nga ititong palon ta kadakwada? Ay na, sigurado nga agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngamin nagidya nga innata. Tatila pagapapaan da. Ure ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga rud kasjay da nga tanaya ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tay pagitaktukin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta tayong karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. At daginatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mart.
Sapi aday padait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo dayjay, tadaytoy ti pasuot yo, may mayat daytoy. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na dayta iti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot doon ah. Gumura ak no di yu ipasuot dayta iti apo ko. Kunak mo ta dyan padait ko ti suot ni Sunya. Apay nga sa balit yung pabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min susima. Syakte mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka nagiti tao. Saan kumamanin aday ti pagapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, agtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon ah. Papanan nyo. Kun, na, apay dagita nagado agar-garat yaw. Adda na sa pulan miya pag nagdan mi ti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apukok ngay. Wan atap nawanan ti pagapapaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayon taddan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkin kinawatan. Ah, Iso nga madayo kami pailangang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Anyat sang sangitam di tayo. Jaya po ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay pimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Haryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kamay. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apag pampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo anak ko. Di yung mga rod ibagano sa dino abanda ti ayan nyo. Umayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Wawan mo pa nagbaliw yo nanang. Ah, Diyak kaya dapat ti apo ko yo kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo nanang. anya. Nakita mo unjay apo ko tamon niya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpadata. Awanon. Didan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, ti kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka. May turad mo, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiren. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawidon dagiti anak ta. Ay katadakan ka dayta. Tano siya, si kalat ururayek ngagpakumbaba. Tanang ato ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan. Nag-video ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan kan panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan.
Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry susi ma, abalayan. Kaila, bumangon ka ditan aldawon, ing kalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawus mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat, madadaulan dagiti kawus mo. Urnungam tumat ti mureng mo, bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tanin napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasado adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray 10 orasan ti rabi. Ala, bumangon kan, tatulungan nakman met nga rod nga agdalos. Tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay. Di ka met agdalos. Anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka met. Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al daw. Busy ak iti trabaho. Ngam itata day off ko, agdalosa. Malangarod tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka ba guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugalikin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad may. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos da ijay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadut na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso tibiyag na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho ito unag tibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Gamawan lat at idenggen na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumu abalay may ta basit lang. Saan amansyon? Si kakit di man. Uray matda kami. Basit la jay balay mi. Ne, ang damat ka dwa masimang put manong. Uwan kaila. Iso ti bagbagakan ka ano biyak ni Irene. Irene, ni kaila, kapsat ko. Naimbag nga oras mo kaila. Ay, kastamat kan ka Irene. Jacqueline pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Wang nga rod manong. Ay, mabit lang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na lang. Si Mromat. Gimagat-mat itangal daw. Linabaan na pa yan nagiti nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko gustuan na ni Irene nga agbaling nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay.
kasta aya, ay katmayat nga rod Ngam, apay, talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan, ti pakasaram. Una nang. Karagi tinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay, ala makamu ka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan, tanay. Mapanan ti tawon. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingpot ni Irene nanang. Nasingpot lang arodan, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangadeng ko ang makikalay sa ken ka iti urayan niya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmot nga ka. Sikat ya arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin ken ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, Kayla. Hello, Manong! Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang, ha? Tanagawid kayo, agluto ak manan iti mamerienda. Kaya naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga ron, agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti balay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kaya't ko man ti ugali jay kapsat mo. Nagsingput kan naasikaso kanya. Wan tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat nakangagbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan, Manong. Adto pa ti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipababalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon kayla. Ha? Nakababain pa'y kit din kan ka. Itay-pay lang asikasuan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso adi ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag kayla. Nagsingput ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingput ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaedan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni Jibalayda. Mabanugak nagbiyahe no kas diya sarong karak i Jibalayda. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Una nang, pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita, ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo, para inton umay atawon no iso. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kayla, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay ha. Agluto kayon to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen, Manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Aduma iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga agsenyoritan ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay, Manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. O sige nga rod, mapanakon. Tanay, aldawan.
Ang mga numatrapika kat maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak matan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata kumaan nagluto kayla. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, ang mga madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kayla. Nakasingsingpot kagayam nga ipagtubi. Nagasatak, takasken ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo nasingput ka, Irene. Numadlaw ko nasingput ti tao kanyak, syempre nasingput akmat. Angam no swapang kanyak ay, nakarkaro pa ti swapang ko ah. Anya? Mala, manganta nga rodan kayla. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kayla. Makikainda akon andito sila diyo ni Manong ko niya. Kayat ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan matdakas na. Agpadatamot a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron. Nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog ta nga rodan, Irene. Napadanda ay rin kan kayla anak kaw. Awan manen dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyan da manen asumangpot. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagidyaadwa na nang. Mayat mati kukuyo kandaan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga ron, ba nagapakaragsakak, ta agkaalaan da nga agipag, agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdenden na kayon. Wala nang. Kastamot lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sama itinobyak. Ay, no kasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan na legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko amadi nga ugali na kat. Ha? Di mo la kumansasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis ti atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak ket uray saan sapay ti kasar. Nasingpot mo't yenobyak ti kunaka din ko. Ay sus, pudno anubyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Tada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarken kwa na Manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narikatan. Apay, desidido ka na makikalay sa ni Manong ko, Irene? Katun akayla. May mayat matlaang no agkasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni Manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakin ni Manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa di mo ibagbagakin ni Manong ko Ha? Sige, Wen.
Jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni Manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day jay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiloso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, jak amo day ta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kapsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Estel na no nabartukan. Isungag panunot ka na imbag ay rin. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang, tapno maliklikam ni Manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaisagmakam ay rin. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayan no kas ka ni Manong ko ti pagsagmakam. Kaila? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada tay ti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon tay ti sumagmamanual daw. Kwa? Alan, urag sablitan tumalang, ano kas-kasano? Basta agbakasyon tay ti uray makalawas. Mapantay ti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaid tay jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino ti pagbakasyonan niyaw. Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, Manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar tasan kayo pa nagkasar, Manong. No may kasar mo ni Irene ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan wag sikugan. Nga lang aron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybay agit ipapanan niyaw. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Wan, presko ti angin dito eh. Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayatag na dito eh. Mabalin mo't no kayat mo. Dito'y tan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga ro dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you day ta, Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din day ta nga ibagbagam, Kayla. Basta ay ayatan ka. Jak itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti parakan ka, Irene. No kasta. Lakyan ka, Kayla. Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si kati nakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla. Apay nga ay nga awan matan dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangar ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga ay. Ay makapada nagmat dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na kuada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino a lugar ti naparanda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dinuman ti ayan dayta. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Abdeta. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat
adda pa'y ladawan daan na ginagag. Na, hanya ti kayat asawan da ita. Apaya kasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw ng ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay, awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami ka ni Irene. Saan ang nasaya at day tangar aramitin nyo anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Ngam, nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anay kan ititurod ang mangipod no iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya amanti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga si manak ko. Agawid kayon. Wan, Nanang. Agawid kaming tumutlaang. Ngam saan pa ilang nga ita. Narabyan ka manan asimang putay rin. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay tigayim ko. Ibagaman tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! At dalalakik! Anya. Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka. Nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya. Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalang ang dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya. Naimbagmanta nagawid kamutlangan, Kayla. Manong pakawanan na kuma. Nagbasulakan ka. Sorry. Kanya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyak tinagbasol. Yung mawanan, nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Morotan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sabay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak ti kasjeng inaramid ko. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, Kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton nga minsan tulangan. Adapay nga min lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton bigan. Ala nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong ay? Si Kaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di tibingay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayo nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una nang.
Anyat makunayo tinobyak nga eh. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mo't ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Hanggang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Ni, anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Tinight swimming tayo Matuloy ka no inton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Ngam di ba ni? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ka. Ang dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Agdate kami man mag. ay kamayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amangan iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jak lakit di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wayne. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Ni, saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mutan iti kayat mo. Kat si kamalangin tag order. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti order. At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wayne. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Agda tinidor. Kasano rin ta? Sapay jak amo ti ag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan ngayon order ko? Ha? Ni, saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo ano mapilpilitan ka laang. Saan mat kit di? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang aro tararamidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman na. Ay, kasanungay ng aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Anya mo tararamidam mo nga, Jordan. Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayab mo ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya mo tan. Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man nagpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta kon. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't gagawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw Kiray. Kunak man lumarabian ka.
Kan itaman pa'y adi nakaintulod dya inubya Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupa kiti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam ken kuana. Nagrabaw mo't arasuna in anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ana irwam I-break ko kay din, ha? Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kadami di restaurant nanang. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karni asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat nga may na nagtinidor. Mabai nakmat nga kamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabai nak itinobyak. Anya, kat no'y break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan min tong okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay, no di na ang mutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tira ramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mat ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka rin tadyak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanukay din. Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayay. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang tinaramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalaking? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu atin ni anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay planom ang makisinubyan iti day di babae. Eso ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang, no di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto at tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak mananak ko. Upat atawanan tinapalabas.
Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom kiray. Awam pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya nga. Sika ngay, kaano humat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabang ibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday di na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ang midwife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na atao. Kat inaklon ti maisa ang midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipon nag-break na kan Jordan, awan mo tayo tinyam amu na kanyak. Kud, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako na iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano nga mat data? Taga di syudad. Namam mo kiti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, maika rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Lay, hindi kalman pa nagdaldalos ka, kiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din agbaak kaabalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobya tagpasyar diti balay tapno maamamok main. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka. Ay, yaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabandong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay, kahit naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw barok. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to numadamdam at tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape ken kamutay, anak ka. Jak agmirendan, dakay na tan kiray, napsugak pa. Manak ka o, sabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan sabat na nairwa mitirigat na ichay, napurma launay nga may. Kan kasla di na kayat ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindata yaw. natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka palang awag. Saan ka matasigot akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babae nga rapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Sana kaya't nagtidadakkel ko apong bre ti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan
Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutin jay nobyom. Tsak mo't lakursonada day jay aparakan ka ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na iruam itirigat na jay. Kimandila na itiramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ay at tatang. Ha? Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Daita nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sa balay. Ano dita, anak ko? Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit aklonam anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, uwan Jordan? Ang may kamanon ngay day nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kun ti may papaniti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. O, alang nga ron ha? Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ilang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Nang namnama akiti imbaga ti gayem ko adum tengdulat tatay lalaki para kanyak. Ngam mano atawan ti panaguray ko ngam awan matlata. Katitag tawon akon iti 50 kat adadang awanan namnamak. Apapalak dagiti batch ko. Tanda pa yan apo ko da. Ngam siyak ultimo anak kat awan. Ngam uray no kasta maklon ko ti kastoy agasat ko. Alakastan ti gayem mo kiray. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.